لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الحمد لله رب العزة sabda Nabi bankeun ulama sangkirahana ulama sufi dum umat Nabi tetap lam dausa dengolun kisah kabaran sufi labuhan haji tanoh ulama di sinan makam Syekh Muda Wali yang amat sufi lagi mulia. Ba'dun 17 gobnyan kalahi teman katande ba'dun 60 bak bulan Syawal poh 2 uro si kurung uro Selasa. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Gopnyan ka sakit ka trip ka akhi balayang gobri belumba-lumba menjanjan darah lamba bahdile sayang bukan li abuya kita tetap lam kubah tubuh rohani tubuh jasmani pimpin santrinya mudah-mudahan Syekh Muda Wali bersama Nabi dalam surga. La ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah.